Nsiaba pounds mano aduonu pepepe yemfiri ensem no yemuna free ni chemu ewo Ghana mampani John Dramani Mahama na so ye odi nsem bi akwakoto dwa we eye new year eye school ewo University of Ghana hono mo no mutimi frɛ no a wodi nsem bi koto dwa nsem wakan de seti ne twotwe ho nwi emu ba ko ebokoto dwam ye ana Ghana mampani se ono ne na aban die wo mo pese wo mde se bi omutiri kura na ewo ho wo pese wo mde wo mo kokora na ewo ho no betima bo adwuma so ama Ghana so atime free baby a yegina se yegina class 1 a ese ko class 2 yegina SHS 1 a ese ko SHS 2 ene ese yewo level 300 a ese ko level 400 ne ade nyina na etim graduate na sa graduation e betima ye no wo pese na yi wo mu fro konya no so nyame adoma 2028 ye to oba ne wie no no ento aso se mampani biemu a na tere se abakwasem a ababeda honom no ono ankasa na etime ye sa adwuma so no nyina waboa ema Ghana ubom de na piem obabia na obisa se mampani be no etime ye adwuma so a wono ne din ana ebetimi abo na ensem bi odi to dwa no se edru 2028 about no mu pa sebi enya ade yo anase bia hoyo bia ebetimi akoso amase bia kire bi obi akwaka san wono okonti ena obi pesa wo mja konya no ede kom wo man ose da bi nya de asade na ebetimi sento no de o ka kire Ghana fo nyina se dwuma so ena wo mo eba beto aso abo. I've decided to make this second mandate so graciously granted to me by Ghanaians count. I've pledged, sorry, you can clap if you want. I'll take that again. This is why I've decided to make this second mandate so graciously granted to me by Ghanaians count. I've pledged to raise our economy and governance to a level that no succeeding government can reverse. In a region where democracy is backsliding, we must demonstrate that democracy works and that our people can have faith in their leaders to uphold their interests and create opportunities for national prosperity. I can assure Ghanaians also that we will not relax the current fiscal discipline and efficient management of the economy even in the election year of 2028. Abisafo we eye nsem bia Ghana mampani John Dramani Mahama editu dwento ne de sabi waka ne se kra na asiso na se kobasa ko be se boto aba se pie kwampu na stella na ne se ne siso adwuma so no ba bebo kabi mamenka bi no se de ho amamra ehya won sa eso otimi gina brane se do ne manfo nyina etimi gina ba ne so be so mboa e ma o man cheche na fo ne kanko no so no obi atimi di so mfa so eno da na eye juoda busumi